ngaphuma wanginikela ifoni impopotwana wanginikela ne100 wathi ngikhuluma ngibona ukuthi ngenzani. Hayi mina ngaya police station same time police station eKwaga. Ngifike police station bathi namanga wathi simoshela isikhathi khamba la ngeke sizwe ngawe umncane uzaselapha indaba enjalo. Then ngayo kuZakaria okay ngisho sengiyazi ukuthi kwenziwani. Then lapho ke ngaqala ukuthi mina ngihehe uZakaria cause ishangazi bengihlangahlangene. So yilapho ke ngizothoma wena ubreak uVirginia ngokudlengula likhulu wathoma ukwazi ukuthi kwenzakalani wathoma uheha uZakaria njengoba kuthola ehlathini nakuthola ehlathini bolalapha ehlathini like bo ipilo yehlathini like ang understand ehlathini nawuthi bohlala ehlathini bonengubo like akuchaze because angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongachaza statements ukuthi mina bengihlala ehlathini bohlala kanjani ehlathini. Ngithe mangisuka ekhaya ngathatha ingubo yomntana kaMama omunye lasesemncane mara washona. Ngathatha ingubo yakhe lezi ezingaka lezi zokuphula maka eclinic. Ngasithatha bezi2 eblue nepink. Bengithi mangisehlathini mangifuna ukugeza ngiya lapha edamini. La khona labantu badlula khona amanzi ayidlula. Ngivele ngigeze khona. And bengithathe like amabrali nenkodo ngakhili nje just nje ngibophena ngama-plastic ukuthi mangilalayo ngene khona. And makuni izulu bengiya lapho vele thumasha. Mara malingana izulu bodla ini lapha ehlathini. Mangisehlathini bengithi ngibe nabangane number 1. Angisho ihlathi leli skontiri number 1 le izindlu. Bese bengiba nabangane khona. Ekseni mangabe ngilambile ngiyakhona ngifike ngihlale nabangani udla sokudla bazokwenza sidla sokudla. So why ungabachasisela isimo so abangani bakube bangakubona ukuthi uhlala ehlathini batshela abazali bakho? Khona umunye watshela abazali bakhe after that azange vela asangifuna lapha so azange vela ngisafuna ukutshela abangani. Okay. There's this question man engifuna ukuyi understand. Ubaba bakho uphi? Ubaba mina angimazi ngizobasho basho baba mikula. Batho bakho likula? Batho baba munehlupho lezamakula. Umama mangichazelayo uthi ubaba wami bahlangana esontweni lapho bazokwazi ukuthi athole mina. Akangichazeli naye kahle bese watasho after bahlangene esontweni abantu bekhaya ubaba bamfonela bamtshela ukuthi ubaba makasekho ushonile. And mabathi umama makathi okay asambeni somncwaba ke basho bamshiya zonke bamtshela ukuthi bahamba bavele bahamba babuya kwathola abantu akase. Okay. I can ngithole this one because ibaluleke kakhulu this question. Angitsho sometimes mangabe ufunda esikolweni uba ne situation efana njengaleyo ukuthi istepfather siyakudlengula and uye esikolweni or istepfather sifuna bongayikhuluma indaba le kuma teacher or situation yekhenu eyenzeka kuwe ama teacher bebangayibona or bongakhona ukukhuluma nama teacher. Mina ngathi lo teacher oyi1 so loyo teacher uthe kimi ngikhambe ngepolice station ngamchaza ukuthi police station umama wami ukhomfonela balo ubaba lo athi angisho wathi ngikhambe mina ngabuya mangibuyako mama bathi ngene eminyango baba lo Jamini uthi akekho umuntu ozongena la akekho umuntu ongenayo. So ngaye esikolweni ngachazela umunye memthomememdeni ngakhuluma naye wangichazela ukuthi azini naye wadlula situation enjalo. So wathi uzonginikela ukudla mangaba ngakahle uzonginikela something wese wakunikela uyanginikela nemali yanginikeza impahla azilethe khona lapha ejardini. Okay. Akhe ngibuyele la yini into ofuna ofisa ukuyibona yenzeka? Mina bengifisa ukuthi mhlawumbe mangabe nanoma ngathola iRDP or indlu nje khona ukuhlala nomntwana nami cause even nami la ngihlala khona maba happy ba right hawa siyacoca kuba right but mabacala bakwata or kwaba nento benzakalayo bangithuka bangisho ukuthi ikhamba lana wayengayekhenu bangixosha bangibiza ngamagama nini baletha amajeke ukuthi wena ungasangena endlini manje ufuna amanzi gcwalisa le jeke ulibeke lapho uphuza amanzi ungangeni la ekhishini. Uthula niyabereka?
uthula nabereki makaberegayo nje ubereka 3 days 4 days uyayeka. Umntwana khona ngakhe? Una 1 year. 1 year. Okay, umntwana unayo umazisi? Wena unayo umazisi? I-ID. Yes. Nginayo i-ID but i-ID kumashonisa. Ifike njani kumashonisa? Angisho umama sometimes ngiyamfonela mama uthumela imali yomntwana sesikhathi nginela 200 350 so maye leyo mali angeke ikhave izinto zomntwana. So that's why ngithatha i-ID ngakumashonisa ukuthi ngikhona ukuthola imali ngenzele izinto. Okay. Nje ID kumashonisa wakuphi? Khona la erenkini la ebox la esakho. Umnikeze imali? Ngayoboleka 200 so 200 kuya ne300. Bakwethu isimo sika sisi sizisa ubuhlungu khulu and begodi ongakabi ngaphathi kwa this kind of a situation angikaza understand. Yes, siyacabanga ukuthi abantwana bayawenza amaphutha ngokungafuni ukukhuzwa nokhunye mara ke umntwana nangibona ngathi udinga ukukhuselwa or something kwamele ukuthi athole indlela yokuthi akhuselwe ngayo rather than ukuthi umlise ungamazi ukuthi ukuphi umntwana wakho udla ini. Njengoba ngithi ngilalela istory sakhe uthi umama wakhe soloko uphethe ikhathi lomntwana wakhe la khona kunguye umholelako and begodi akamthumela imali ukuthi ukuphi akafuni ukwazi nokuthi wenzani. Njengoba isoba kwethu sisihlelo le-Identical Force sizimisele ukuthi sihelebhisane naye okhunye engathanda ukuveza bakwethu. A leadership is to better the lives of others. Masichoko sithi kubaluleke kangangani ukucala isimo somunye umuntu ungacala sakho isimo ukuthi sinjani. Ukuzijabulisa ekutheni kunesinye isimo ngesayidini sizwe ubuhlungu. Njengoba nazi ukuthi umbereko wethu ulula hle. Siyanthembisa bakwethu. Sizokufika kumama wakhe. Okhunye engifuna ukuveza sizomtholela ikhaya. Angeke simnikeze amalanga i5 uzobe anekhaya elifudumele uzobe aphethe kahle aphila ngaphakathi komuzi ophelele begodi yonke into izokuhleleka ngaphandle kwehelebho elifuma nangabe bakhona abafuna ukufaka isandla mara ke ikhaya lona sizomtholela uzokuthola ikhaya mara ke sifuna ukuthola kodwa ukuthi mhlambe kumuntu onjani ngale ngikhabo ngoba asazi ukuthi istory asipha sona nalesi singale ngekhabo sinjani ke siyokuzwa nokho sithole ukuthi my friend loyo ugcina bochiyo or wenzeni umphakathi uthini begodi bambona njengomntwana onjani. Igama lami ngimpili from kuhlelo libiza nge-Identical Force. Khama nathi ngobuduze la sizobe sesifikile senze isiqiniseko sokuthi siyamthola umama ngokugcina sisi uzokuthola ikhaya ngisho and then sibone ukuthi sihelebha kanjani ukuthi kubalulekile sisi ukuthi uzikhuze na usesemntwana ungafuni into zabantu abakhulu usesemntwana. Ngoba nasele ukhamba ufuna ihelebha abantu babana nokudina abantu abanye bangakuzwela but angeke bakuzwele for isikhathi eside bokuzwela for isikhatshanyana esincane. And ifundo icakathekile noma kubudisi kangangani qinisekisa ukuthi uyawuphatha umatric wakho ngoba kanje lento ekuvelele manje iyokuhlukumeza uphilo bakho bonke abantu abayicaphelisisi into leyo ukuthi amalanga la na ungana matric akukho lula. Lwela ukuthi uthole umakhelwane ukhuluma nomakhelwane ukuthi nongikhelebhani uthola ama social worker akwazi ukudibana nama social worker akwazi ukudibana nomuntu. Hawa ama social worker ngile police station azobangithuka manje mangaya kodwa wena sithe ungasabuya la police station ma social worker khona bathenza 8 before ngizokhuluma nabo. Okay. Story sakhe ngisizwile mina ngiyazi vele ukuthi amaphoyisa athwala nzima abereka mzima vele bayadino nabangasizwa ukuthi istory sakho vele bazokugcotsha ngoba vele nabafika kwinkinga zonke zwela phezukwabo omunye nangabe uselile or uphethe kunye ukufika akhipha istress sakhe phezu kwephoyisa iphoyisa bese nalithola omunye wesithiwe athi uzokureport into ebalulekile istress sasiphosela phezu kwalo muntu loyo mara ke angazi ukuthi siyoyithini ifana nathi umuntu akufonela athi silinde nina nje izani nje siyanifuna bayasicotsha emberegweni sokuza ngani masithi bhadelana ama-file bhadelana in sikwazi ukuhelebha abantu abafana njengale imali esiyayibeka sikhona ukuhelebha abantu abangana lolelo but masizwe sithi izani thumelani into engaka hayi ukuthi mhlambe sigijima uvuka ukuthi izani nginenkinga kusho ukuthi sokuphuma amaphisa ingane
baba yini